ube selibhodla phasi kwesiziba abanye bebhodla ngumkhodo bencinda bekhafula maphanda phansi ebweni uthi maqeda xhopheka ababhe mina bafokazana ngiyakhulekela eFryhead sanibonana ngibingelele wonke umuntu owakhelene neFryhead namhlanje ngimela kule ndaba ngizolanda into zenu imisebenzi abangayitholi abagulayo abanezitha abahlaselwe namhlanje sengikhona ngiyimpi lapha eFryhead kodwa ngiyimpi kubantu bemoya emibi nabahlaselwe ngemoya kunalo moya wena ovala into zakho kunalo moya wena omubi ophendulela bonke abantu abaseduze kwakho bebe izitha kunalo moya owakhele kuwena wena ulala ebusuku unogula nangabe useFryhead lapha na eKingsway Hall phuthuma khona njengamanje zizobe zenzeka kusasa ngizobe ngikhona ehholo abantu abaphume ngomnengi ongabisaphuthelwa ke kule nkonzo yakusasa namhlanje ngithi ngila kule ndaba awunazi indaba zokhahlamba madoda le ndaba ngiyigibela ngiyofika phezulu kuyona intaba engango 983 meters ubude shuthi 1000 loyo ngigibele ngime phezulu kuyona namhlanje ngizothi akudilike zonke inhlanhla zoba bomkhuna bokhokho imoya yokhokho bethu abakhothama nangabe bamdaka nangabe bangcolile abagezeke lapha abakhona sibacelela intethelelo sibacelela ukuthi bebe nokuthula nalo ukhozi olumaphiko phiko liyandiza lapha phezulu njengamanje amakhozi awuthi ngithule ngibuka wona uNkulunkulu ekubusisa sidibene eFryhead eKingsway lapha na elokishini uNkulunkulu ekubusisa ngicela le video i-forward uthi kusekusasa wokuqala wena ngizokhuluma nawe ngizoprofeta wena uyagula inkosi kubusisa